levac sam i ta Markuza fukaka, a dvica kafa. Ja kad sam prije igrao fudbal, kad sam igrao nogomet u Radničkom i kad pogriješim svi ozgovor viču sa tribina, izbaci ovog levata. Ne znam da li se to kontate kad imaš dvije lijeve noge pa te zovu levat. Ali kad dobro odigraš onda ne govore to. Pa eto mislim da je levat onaj ko ne doda dobro loptu prvo i ko se gura u neki posao da radi, a ne zna ga raditi. Sad hajde zna jel ko je taj koji može reći nekome da je levat. U nas govori to valjda ustalo je u slengu nekom joj levata. Ne znam, izgleda za političare sad najviše vezano to da su levati, ali ko će znati, možda ljudi rade, ali ne mogu da naprave nešto. Ja levac sam. Evo vi ste recimo u muzici. Ko su, recimo pravite neku muziku koja nije dio mainstreama, da li se smatrate levatom? Ne znam, možda sam ja za ove drugi što zarađuju puno para levat. Pa rekao sam isto nekoliko puta, kaže, pjevaj ovo što voli narod, tu ima više para. Ja, hajde sad znaj, vidiš sad mog gledišta, neko je vamo levat što se ponavlja i što pjeva ove pjesme koje su lakih nota. Ne znam je li to, ako on svjesno radi, to nije levat. Vjerovatno sam ja njima levat. Evo recimo u muzičkom svijetu ko bi bili levati? Ljudi koji ne snimaju zato što čekaju da se regulišu autorska prava ili ljudi koji snimaju a pirati im prodaju za 2 marke CD? Eto, ja sam na početku, možda nisam izdavao pa sam bio levat, pa sam onda vidio gdje imaju autorska prava pa sam se prijavio tu. Prijavio sam se u Zagrebu. Ja, ako si levat pa čekaš da ti se sve prinese, možda je to bilo u socijalizmu, a u kapitalizmu nema više toga. Moraš se izboriti sam za to sve, pa možda nekad kad dođe vrijeme to će se plaćati. Ja mislim da je levat onaj koji sjedi kući ili u kafani i buni se protiv svega, a to vrijeme može da iskoristi, da možda snimi neku pjesmu ili da nešto uradi ili da neđe nešto zaradi. Levati su neradnici, ja mislim. Jer ja sam naivan i ja sam pasivan i slijep kod očiju i na to kokuzan. Koji bi socijalni sloj recimo u BiH okarakterisali kao levate? Pa eto ovi koji, ja mislim da ovi koji čekaju da im država nešto uradi. Možda je ostalo malo od socijalizma, je ostalo svijesti da čekaš ti i ovoj država mi ništa ne daje. Pa odakle će ti država dati kad nema nikom, mora neko da zaradi te pare da ti da. A niko ne zarađuje danas pare, samo se troše. Ako sam došao u Ameriku, odmah su mi rekli nemoj osuđivati druge ljude, tako da sam naučio to tamo, pa ne bi mogao sad imenom reći ko su levati. Da li su levati oni što kradu? Ne mogu biti levati zato što su snalažljivi i oni rade nešto. I oni rade, kradu, moraš izbiti tu i to treba hrabrost, moraš zgaziti te moralne norme koje imaš pa onda snalažljiv biti pa... Ma ne znam, mislim da je napravljen je relativan svijet, tako da ako nema levata onda bilo apsolutno sve, onda bi možda bilo glupo opet. Odbili ste učešće u srbijanskoj farbi. Da li su levati ljudi koji se prijavljuju u šovove realnosti? Ma ne znam da li su levati ti ljudi, ali oni dođu tu zbog novca, bez obzira što kažu oni, ja se prijavim zbog druženja. Kakvog druženja? 24 sata te snima on. Prvo sam konto ja, joj, koliko se može zaraditi tamo para, onda sam konto, joj, vidi kako sam ja, kad ustanem mrzovoljan, moram jedno šutiti 2 sata da dođem sebi. Kako bi u farmi tamo ja, kad ustaneš i snimaju te kameri, moraš svima pričati. Poludio bi. Mi smo levati, levati, levati i dokad ćemo biti levati.
Da li smo mi levati što težimo u Evropskoj uniji? Pa ne znam, ljudi misle da će ispasti to. Ja sam radio 3 godine u Njujorku i pobjegao sam od tamo, jer tamo nema, tamo se ljudi ne druže i samo se radi. I baš kad je bio ovdje, kad sam išao na Euroviziju, pa je došao Miroslav Lajčak da me isprati i pričali smo baš, kaže, i Lajčak kaže isto, kaže, kad vam dođe Evropska unija, strah men, nestaće vam ovoga rahatluka. I kad dođe Evropska unija, nestaće rahatluka, jer neće se moći ovako sjediti kao što mi sad sjedimo.